Inutos ng Mayor John Lasatin irregular pamaglinis in Pampang Public Market. Layo ng mas duminis at salese in pamagmanduking basura. Ay report ng Ira Ignacio. Men inspeksyon at linawe de ing progreso ken palengke reng grupo ibat king 20th sanggo ni ang panglungsod, kaya bedi na Konsehal Edu Pamintuan, Alex Injongco at Niknok Banyola king Pampang Public Market. Utos ng Mayor John Lasatin ining pamaglinis at pamanayos basura ken palengke. Agpang kayo, dapat kanong isundo at maging regular ing pamaglinis keti. Plano na rin kanu na i-upgrade ne ing drainage system at ikonekta ne keng water treatment facility ning balen. Iti, metong kanong takbang amalyaring magpasanting king wastewater. Dagdag pa ning alkalde na may ka-inspeksyon niyang alang pabalo ken palengke, bang siguraduan na balaos lang mamintu ken pamaglinis reng magtinda. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.